ngauna na sere sa dotu nga son to pakai lala ba siri nunggu gabo gabo ka bata pa kani sabo lang dito na dito ka no dito ni sing lalo to sunan tangga gabo ka so ba go sini naket lalo tal gabo Nissan Bulabinaka. Sema mai kawasean in a radio bulando mata San Francisco. Da rungodi na tolu kina bito na kloka na kama ni moniti kina borobuka bei kema da wai Amerika. Dini kina ruona kloka na singalevu ni tusi di kina borowai bei kema da wai biti. Radio bulando mata San Francisco. Me kauti kanda vatamai.
Radio Bulan Dua Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wase yani. Isa mai dia monitara na lingang. Retano bibini bomba labu. Auna raiki vita na tabula vunia pam. Sai kondia na nongo salu. Ono na kaloko nilutu na kau. Kara na suluni adi. Na suluni ambe na turak. Tuitumbera nonra kambani. Isa mai dia monitara na lingang. Retano bibini bomba labu. Auna raiki vita na tabula vunia pam. Sai kondia na nongo salu. Dau makandina na roka na marama. Bula seca rakarawa. Mindandaura ira embo ili na matana. Uni nongo mai moreto tanda. So e rambe vake tu kau ni kuila. So e sisi sombu kinda imba. Isa maindia oni taura na lingang. Greta no bibini bomba labu. Auna raiki vita na dabda bunia van. Sai kondia no nong salu. Isa maindia oni taura na lingang. Greta no bibini bomba labu. Auna raiki vita na dabda bunia van. Sai kondia no nong salu. Isa maindia oni taura na lingang. Greta no bibini.
Ngas libuli lendu taka gerto nama tela to token thangin indela ya toba ya bekenta ni tan lo ke nongu ndalo mani sip to kena ngo bekenta tolo na bitu na miniti ni bulu na turanga na marama le ni matu wale bena kana radio bulu ndo mata ena ka bina kana singa lotu lebu na katin katol ni singa ni bulu chulai yang bagi bina kana turanga ro ndo lu sanga bulu katol samba de kenta to tale tomba de me biso tari tale tu en to pata pata garo tanki na ka be bin karabe din tai sanga ni no bisau to ne yetu en ngo no bitoka ni mele do botinga ni bitu na koloko na ka be bin karabe din tai no program boga masawa o ya non do biti ke ngas ni buli pol ngereti 75 en tini na miniti o kala lele usar ndo na magchung mekina ye bekem ni nasama tal chunga mena live non to Facebook page en ya kabi de bingara de tai wan bulo mantanga ni bira bulo bena ka maramayanu tia mantebeta la tileta na wanga liba kai bula o tala kina be mala langa besi santo sia mutu maina londina mai Liverpool mai Australia o tala kina be se Kingsland do tala ndo rong tu mai be kabi to do saru kala ngara bitabi tu na bongi lebu mai na Midlands mai Pertania Wakan ni binaka talanga be Abel Junior bulu benaka Mami Lini bulu benaka talo palapa be Cheli Nua Magi mai apia na korturanga ke naraki Samoa arto na numikin na serikan tanang rongo ta niu chinon de rongo er na luni bito to sar ta chuma ya pia ke mai Samoa na ka binanga ni kuwa garabita bital chunga na korbo turanga mai na bodi mai nandi na isu to kasa na sabole no muni siama to mai na ka bi bin garabita me bakana kini bakarau da sana bakana mata mata non de rongo o ti anda sangi to mana ni non to bito kani na ka bi bin garabita yo pedila no no muni don bin garabi na sabole no bito kani na radio bulun do bate San Francisco na ka bi single to lebu ni nai ni sambula bena kana turanga na marama na dhurbo ngone lewa kei kemuni rongoni sai kwengo na nondai rongo enambongi ni kwa kadi na FWRM wera na minister Merokobo na botulewani PSC kadi vi na buni lewani faike me kalo sombu mai no no na tutu ndola vini kwa na mbosi ni sana kosirwa Nai tuku rong bina kabe kemuni nandau baga muria na ragabi ni sana bare tagi kede na ngito ni World Cup ni ragabi ni ronondolu rosngabul katolu enanonda company na Fiji Television Limited sarawata na Fiji TV nandodonu me kamburaka kabareitaka na rugby World Cup ni ambakyongo kina nonda bonua kabaga kina na kena sulia na leise ni kina be mateni tu ena Pasifika sana ba authority kuna sota lebu ni rugby World Cup mane kadhiwa ni singa ni bula ko September kina ka rosngabul kadhiwa ni bula ko Oktoba ena dhiwa na be city lebu mai barangise rarau takasara na isongo ni nonrandondonu na marama ena nonda bonua na Fiji Women's Right Movement na wale ni kena vital nota kena tutu ni bola tunde ni buli mai na ministry kena union ni tamata dagdaka kaina director liu kona lini sing ni senga ni mbo soli gebe selina kurleda nangalala metaura na nona tutu dinanga ni sa sotaba kede na beka engan rebi kalurai ni dingi bina kandundua mai beire kede na bola kerekereani tukuna ni rarawataka na beka ya dongo kure ko sing ni ko kurleda sasulia na nona mbula na bingarabi baga ngas ni buli ke nambula ni bakasama ka tarotiko na dava senga ni dondonu kinawa me baga itabi na daga baga buni bola tunde kena be bagan dundu taki ni tangani selewa adongo tukuna na director ni FWRM na be ulumbale ni minister kena unioni na kena tarbitu na nonandingi taki kena ministry na dava no makina na dondonu me baga salataki kena na katukuna baga matata na lewa endo tanitale na ka tukuna na wasen donan rawrusul kawnondua ni yabuni bo bulewa vagandita kani sianga ni ngandre biber na minista merna baga salataki membaleta non release na buni bola tunde tukuna ko sing ni low rai se kawati ngana be bagandindu taki ni tangani kaina lewa na bono ni dagdaka ndona ka buno takati go bole buno songo ni marama me kawlibi na bakasama bakaongo ena kena balele taki na kaw ni marama tukuna ko sing ni dondonu metra ko kurleda na tutongo
kasakere kina na Minister Singh mena tori kina na tutu ongo. Ena ngunung goe tukuna na Prime Minister Siti Beni Rambuka ni oti na ndambe ni palimendi arau nangai veitala noa ke na Minister ni wuli asiri ranronro ena boku ni nona sanga ni ndo bata ke na nona nandingi taki ko seli na kurleda ke na itutu bagabuni bola tundei tukuna ko Rambuka ni na rungo di taudo sarana ya sini veitala noa membaleta na nona sanga ni ndo bata tiko koronronro na nona ndingi taki ko kurleda mebaka ni sanga tiko kina nindua na Minister na nona kaukawa ena rukuni abuni bo bulewa me takosowa na vendingi take ni tarongi se ndola tale so na matani katumba na varungo kina so tale na ministry me na sanga tale gin nindo bata kina vendingi take e vaidori e tukuna Rambuka e na vagatau ia ertona raida tale e so na yasa ni vengaravi ni kena vagatani take na vale ni bola sakadi wana Minister ni suka ko Charanjit Singh me sabaga dengu mai na nona itutu na komisna ni Faikek ko Razmi Aslam ni bosati ko na parliament embetaka ko Singh na Faikek na kena baga mbera tagiti ko na nona bangangai ka na baga duriwa na bunilewa ni Fiji Sugar Corporation ko Abdul Khan e mai barita na Minister ni suka Charanjit Singh na nduka embuta koto ko Abdul Khan na bunilewa baga dengu ni Fiji Sugar Corporation e bosati ko Singh na palimendi katukuna ni rarau taka baga lebu na nona to daga na Faikek e na bukuni ka e sa mbiu kina kibiratu kina lebu ni ngona e taurirutu mertu ndikeba kina na kisiango e sabaruti indona bibanga gai na ronondolo tin kaolom mai na FSC kina Faikek me vanganga na kisi ni kena vanga taki vaga taundo dunu na kaukawa ni vale ni bola e na ngona ni nona velu taki ko kan vaga bunilewa ni FSC e mai vaka utatale na Minister ni suka kina bulo Februari en dua na vaga tataru kina nona to bibanga gai na Faikek membaleta na kisiongo e tukuna ni lako dhuruma mai na FSC en dona ngona dhasar e na viembaki sauti ni rato sauma mai na Faikek na itugutuku na Singh erto tukuna ni dhala na itugutuku me tukuna ko Singh kana kota mai na vaga nana nudhala e nando na itugutuku e tukuna na Faikek ni sangaraviti ko na ngonongo na bibanga ngai ni kisiongo ni rato mbiuta pata koto ni vaga dina taudosara e tukuna na Faikek ni sakilati ko na bunilewa na veika kede sarayado tiko ka sa sulia telenga na viva ndonu ikin na tuba kini kisoya isa ba ndonu ko endo tale na kere ni viva ngai meboka engan rivi enalawa e tukuna na bunilewa ko siro mituranga ni sanga ni bia toso ba bole ka kina viva ngai e sa ba edoritiko tukuna na ibuke ni Prime Minister ka Minister ni labo Professor Biman Prasad ni Tony Bisanga ebe badalaitiko na nono to vakasama ena tubo bai labo ni ronondolu rusanga bulu tolu kina ronondolu rusanga bulu kaba ena nona somatiko ko Professor Prasad tukuna ni veka keder to dabuta na Tony Bisanga ena tolu na singa sauti esanga ni vai mbale e mai tango makana buke ni Prime Minister ka Minister ni labo Professor Biman Prasad na vai ngata kilabo erto vai dorati ko na matin tu do bata garota ni va poindi tolu na milioni na dola e kaya ko Professor Prasad ni lebu sarana i labo rawati e ngandribi ena mbaki voi labo kataraba e kuria ni runan rau na milioni na dola e baru taki me marui meboka ni sa tiko indona i tubagida na veia utundei ni nonda matini tu e veiba ya longanga taki na punilewa ni Fijian Holding Limited ko chao chikoroi en al kibir na leni bono mai serua merabanga taka na non reu mbula meraba tore taka kina na non rabanua e abosati ko koroi en andola ni Bosnia sana ko serua en na mataka ni kua kabaga bimbi taka na daga bata merawati kina na sasanga dona sasanga lebu ke to sa sola bagati ko na vitambana so ni tambala itoki o ya na kenna ngandrevi benda baka yau tagi buat binakan itu ki, ena sengan ni ena kena baka terus lagi tagi nonda yau bula,
Ya menda boy tabi sarangan itu kini umbula na kena boka toro ilak taki. Na sasanga ungo nang andre bikina nonda daga bata katu kina nonda tabi kele saran liun benua. Na tingni sasanga ungo may na nonda kambani na Fijian Holdings Limited sa wando niya na matambose merau ni kitu boka tumbil la bata ke kemuni na itu kini umbula. Tiko esona kami dan abogador miliki na nakena baganduri na nomuni be kampanye so sanang andre bikina na mendan dua bata kabelo manita kana daga ni vibator lagi taki ena nonda banua na bengo no binaka ki na korlebu na bagatau saranga bikenda da tigwe ke ni kuwa ni da saraba na sasanga ni bula sautu ni veu matamata enda na reida ni dua se rua na itamba tamata era na sulimbula merau ni ratiko sautu ira na non rakawa. Enda sandonia tikongo endo na itoka ni ngauna. Bimi. Kau rau ni kaya ni nonda itabi na itamba itauke ngaunongo. Menda tuwa na tali nambai. Ni non ratiko vinaka na nonda kawa memuri. Na komisina ni obisa wakatawa turang ni obisa Juki Fong Chiu sa wakatala kibali ruang obisa. Merau toro mandana non rulibi na buku ni be bangangai kaina kini rua bagai tabi na kena batobole me kudubi endona non rito kanyo bisa marama na mbongi ni bukelulu repoteta kena be kangwa na station ni bisa mai sianganga sabaro tana turana komisna batawa merau na baga suka kete mai na non ro uniform kene ya kede ni dagdaka ka waraka na madala ni be bangangai na tracks ni vivi na HFC Bank Stadium kena labiti na ibagatangi ngende ni bebu no tale ningito so sabarau tu na nonda timi ni rugby ni Fiji under 20 merau na sota ke Argentina na final ni kadio ni tutu ni World Rugby Championship mai South Africa erto sa merawat na timi ni ifre mirawanga na nonda tutu na sota ni World Championship ni ambaki miongo non tu kana kuitata kana tim ni Italy na semifinal na kai wasabul kandu ke rusabul kono ka rawanga ni sana dondonu merto na be tori naka na lomani walusabul todo kona miniti na final ngo ke Argentina erto sana sota tiko ke Argentina na be mamani tini karua na mata kani singa borwai na ka tini kalimani singa ni bula saranga ngo Arosama isenita kan nabi buati taxi cooperative endo nabi indina tike na Mokani Rugby Club na non rabagotor da kita kinandong gitu karati ko na koro esa na bai labota kan nabi buati taxi na ya todo sarning gitu na ngauna ningito mebakan strap kit tape kin so na ya ni vengrabi na ngauna ningito katiko na kene sau na bitu sangabul nandola karena bang tati kuna bi madawa na sot-sotan ni Tailebu Rugby Union Club Game Competition kana presidendi Joseph Roden Senior na rugby endo nangito koku sarbayango kangan ribikina wirnandong gito mernangaro na neighborau mernangangaro ni metaro bikina na mabua kuriau kwa ni na toma na tigunga na non to koni kamaroi na tigo binaka kenam bulung-bula ni non ndong gito Ramai tinggal manikua na Fiji Pearls na nondo uniform ningito mai na Sports World nimbera ni ado na sotota ni Netball World Cup. Ko Sports World endo toko na wali bunang gitongo ka arto sa sulia na nondo to bangan nuni binaka. Kina leutini karu na daung gito na nondo to matatakipiti kina sotongo. Arto sa na beauty tiko na matasawa na madhaw meongo na timi ni Fiji Pearls na ngole ki South Africa. En ngarabiti ko may Prince Charles Park may nandi en nabula mayonggo na sochota ni Rooster Chicken Scoop Ice Cream Battle of the Giants ni ambakyonggo. Yabang ditaka na Presidente Rajneesh Patel ni sa daga tiko na matambosi na kena baga toro daga taki na itiko nimbera ni tigabu na sochota. Kuryago Patel nindo na sochota tali taki ni na boyadori nangito na ndo na bunubo kana rawa ni maramali letalengakina na sarbanwa. Na tikite ki nabi baduna makhini Lewis Hill Boxing Promotion
sana rao ni na Lucky Voli na volleyball liu ni Box Fit Sports World Fiji the Mother City K na Sports World Waiman Road bare takana promota Winston Hill ni sau ni tikite ni sarbi badu tu sarakira ka sauraro sar weekend nandau talita kana bibadu na nonda bonua ka ni tigo talenga na indambi ni kambani sana corporate tables sana baidori tiko na sotso ni bibadu ngo na Singapore wa isarangango Julai negatini kalimni singa na Vodafone Arena ni sambula bina katale mai kinabi sai burubura sabarita kana matambos ke burubura na matai ni mado ni Julai na kata dundua mengai tongai ado mengo na mebaka na vude kina lunga na bese burubura oka kina go China America ke Spain era biba salate kitiko na scientist mera na bika na yado na rakiongo kana rauni tumbudaki na kena rebu undolu badada na mai Israel nando badada era sa mai taro na ngoni sala lilibu na bibaru takini matenitu raramba membaleta na tubu ni vele tini matenitu me bukida na iboro ni vele wai ena lo mani matenitu na ibare takiongo ya mai na matakani ko ni ndobata na matenitu dogobata ne Benjamin Netanyahu na kena bandunu itu manda endona lawa mela na kuku ni bingrabin matavile we yadake ka tosu kiliu kina ndona itubutuba kana waseru kina na matenitu na togrota kini nonde ronga na bongani kwa sakaditi kuna FWRM ver na minister Merokoba na bwatulewa ni PSC sakadibi na bunilewa ni faikek mekala osumu mayena nona itutu endola vinikwa na mbosini sana ko serua sai kwangori na nonde rongo en mbongini kwa medho banango na katarab ni bagadingo binaka Radio Bulongo Vata Mekopi Kenda Vatamai Mai San Francisco ki Burubura Sema mai ngai waseyani
Io santi sarbe kendra bio kan wele so sa kere ichu men rali suyani en kabri bin garabati tanya orto na tangin dele ya top orto bol bol takana serya nongu domo en kabri bin garabati tanya bima mando no weekend na tol da bol naka da sarmo da raw talanga ni rongo na kabri bin garabi en tanya kinta ba community len sange sia mo chukumai en non to bu bale lebu go de radio bulon do mata en kabri singalo tu lebu en tanya apa bol bin naka chiku ni raw ni dar mai so talen bul bin naka ken marau en ndo tal kabri ni bitomani ko sabore taka chugo en tanya gele tapo chugo na bitu na kaloko na kabi na kani kuwa polong gereti ndana ngame bito mani chuga na buguni nondo ya tobo gena boso bogo biti o ya en 75 en tini na minute ko yang ngame itu to kon to bito mani na kabi bing garabati ndai ron ba ko to mai na nomuni bina numi bola bola ngamai en non to Facebook page to vere tukina na matana botu en single bina kani kuwa puno ndu son da vise mai tukina nondo puno lo manu vice merke mai Europe en na bimatin tu mai na Pacific na pura ramba apa sabu itu na bikin tabaki bikin meni ena kai bina kan bikin garab dindai na seren dana rongo teraba au na bakon bulu mantanga kina be Able Junior mamilini bulu benaka jeli nua magi mai ampia bulu benaka na isu to kasa Rusia te ratukana mai na bulu place woi abi mai lo toka bulu benaka tumbuna rei baka nawa nungu basu bulu benaka Steve Murphy nina mokali atu na isam bola mi brother bulu benaka na siamo mai Berkeley baka talangki na be erto na mati lawa sanele beato seru baka nuni benaka tu ni bikemni baka talangki na be turunganita inoke wangabo baka talangki na be kamban litiana mataika benaka na siamo mai na kaya benaka ni kuwa ratuku na ni ilahu ni Ozi ndasara ndo rongo chuko Australia lahu mosi paundi ni Ngilandi kachi kabi ngani ko talon taka chuko ni ndana tigo wawati go men sebu chumanda weekend na sere mai be kerin damundamu na ilahu ni Amerika amiza ya na serengo rombi tapata na kena pakatangi ruan chokasara ni langsere men nondo bono lamani wichi ya o Simeone roba ke film deke ndakele robina kan mati law na makare ya to taka bata ke kerin damu en buku ni sere kan na borongo tani en sebuningo na radio bulon do bata ka boto kai chiko labu ni Amerika ami dan kona kena official audio sembera cukup kena video sen ya apa lah kan tu semati cukup sen iya na music video na YouTube na kabri bin karabi dindai unanumi kelera yani napa tu talcunga bina kemuni labu ni Amerika labu amida le iya ke kemuni to sarna serengo tukun ini kebakon rongo tanang gangani serre nanumi kede kino kenda todo kon bin karabi tunggu merke nataka pakan bimbi cukup nataka ni caregiving kemuni na na oni vingarabi tu na nomuni vivu vale oni vingarabi tu kina na be state todo vivu vale boturang na be state todo ko merke sa waka sa buitu ya ni bikemuni na bago binaka bugun garabi tai binaka angai zabuta tal tunga okeri lomaya ni ndo tapon na vingarabi artu sandu tu tal tunga mer bago molumu taka tu na nonta pakasama na bakatalaki wele na be batu to sarni ngunyangon nai mai Sacramento, Santa Rosa, na East Bengo, mai Haywood, kena be puno bola katuran kin marama dorbo kena ngone lewa sang tali taraba kan den nang ngono pambulo cuma tanga ni be tadingu kerin dam dam bina bale na talenti bina kan nomuni wasetu na nomuni be ser todo ko sarra be kito na bubale radio bulon dobat do tala kena kabo ngo be kenda ise bun ngona mendara rongo da kina en radio bulon dobat kerin dam damu na labu ni Amerika ami dai Rongota. Live
Yo santi sarturan kena marama da ruo kena ngone leo na ilabu ni Amerika ya amida. Keri da mundamu gir tono na mati lawa da roda chukin na domo ni bagatang ito toka. Ne film de ke simio na roba na kabri bin garab din tayo official audio ya bikenta. Na ndona ngul lagalak talanga mingo na sararan gir tu ya na YouTube ya ne ken yalo ya bala mingel ko batu. Ken tal nota gitu na labu ni Amerika amida baka mulu tu yang dibikin itu to kasaro ni do o ti bin garabi ni do ngole tu nan dua pata club mai Sacramento wakta laki na mai buni New Kala na kira kalau mai Haywood San Bruno go baka laki na mai Santa Rosa na Mauli Mata baka laki na ve batu to kasaro mai kia na kabdi bin garabi ni turang kina marama do kina ngone lew siap ngono mai darongo kina serro ya na radio bulun do bata kerinda mundamu labu ni Amerika amida na kabdi bin garabi ni dai boy rosa ngabulu na miniti me bana koloko radio bulun do bata me kauti kenda bata mai nada be ko marota ketiko Senga, esan dondi na marau kina boge vengile wo wakila. balata Kesa mani ka vivi na nongumbula ke mundo sana senga ni lenga. Dona senga talanga ni rere wallo mase mundo warakati ona ila bundreng balata ni soda kabatu na nongu life insurance policy. iko da kam to waka tabea sa tu mo matanga na numun ranga isenga tu na non tu pepa Sa tiko na mate, se senga na pepa, senga na lenga. E se rawanga nindu na nongu life insurance ve Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni life insurance kanga niti kenda binaka na itoke kanda sama ivoga tiko-tiko ngo ya Amerika. Rawa-rawa sarana po leo fomo. Text mai kina vasaivo walu wandua, tolu walu lima, ena kena ituku-tuku matelalai. Yavalata, Deonangai Velata, and Radio Bulan Duavata. Weitalono te kina na bika membaleta na nondong bula. Mai wei ira na kena daw mai na tambana ni bula so. Nasi na puniwai. Rangoven na bana kaloka na wei kabini tu city and na veito kone ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni Life Insurance kanga niti kanda na kaiwiti Amerika. Ngandreba na wei buke ene kena semi na libo seneges kita urani buke iko. Girita mai na empower ena ono rua ono saiba dua liwa ono. Na nonda biti ke ngasini buli paulangereki. Rungodi ena lima na kaloko ena kabini lotule ve mundo e Amerika. Tini karuna kaloko ena singa lebu ni baka romboka ve mundo mai viti. Ena radio bulan tua bata San Francisco me kauti kenda bata. Endona mate kuniti wale weke anda mana wasa Pasifika na hepatitis B. E kunei ni ndua mana wea tini corona leni winua mana wasa Pasifika Amerika ni tobi reti kuna matengo na hepatitis B. Ongoli wake na kenaroni vetobi sena tobi kuna matini na se liver cancer. Endende mendo kila ke sa tebi kontiko. Na bakani sanga so tini kene bakatakele kila se symptoms. Bakabo ke sa mbimbi na mate. Mbimbi ngone kila mono bakani kebi membaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 526 ono vituva 51 sesi koba na nondo to website www.sfhepbfree.org. Wakailavo ena Wakarobuka, Radio Bulan do Wata San Francisco, me kauti kenda watamai. So if you're interested in learning, right, our campaign is open to everybody. So we would love to be able to provide you a basic education on finance. Kaya baka long binaka may sana kandua, sana tiko binaka talangana kena isaw. If you are thinking debt, you will attract debt. Na raw lang ni tos na chala kemu isaw, na baka na ibakatangan danyan ni nomutumbu. Rangoda na imbalan-balan ni Vaka sa Mango kena bunga tala na nonda programo boro taki. Ano ono na kaloka na via kami ni boro muka vi kemundo ya Amerika. Doon na kaloka na singile ni boro wai vi kemundo mai viti. Wakailavo ena boro muka. Rangodi kena nanonroy baka sala na kena daw ena vika wakailavo. Radio Bulan do Wata San Francisco. May kauti kenda watamai.
Ongo na Radio Bulando Wata San Francisco. May kauti kenda vatabay. Kamu sangole kanisa numwina kimo kovea na mara obaka mama su rei kombu na lo mamu memba beisa Nia lungu di batu motor boleka
Pinapala besar turun ken marama daru kina kone leon don serwea mai bertu na makoso in dela indepo ena kabri bin karabe tintai na kina bonga boli tu eson weindo motele so beiso en kabi na ko boli meniti me vana kaloko dona BCCB ambita bata chikon dona BCCB ambita bata na radio bulon do bata na labo bagata laki na merchandise ganga kina dona marama do siama tumai na via kavi kami tarindun talangan non na tandra klan rasa maruta kana non ritu tubi ana merchandise ni radio bulon do bata bagata laki na donan raunan dola na ilabu ni merke ya na kavi na kani kuwa sana vata lenga ya sana ndol telebiken dan dona BCCB kana tarai chuko mo ni malza mengo o ya bebe rota chuko ni ronan raun na ndol na ilabu ni viti andonan raun ndol na ilabu ni merke buno taba ngai buru-buru tu kina kepa ka ona somo mai na taro ka usana taro ngai ni bike muni na kena lebu nga kena binaka na nomuni o ya na ilabu ya na ngai kepa ka oni chuko mai viti en empai sata kini bike muni o ya nandon ronandola na ilabu ni merke klani bebe sibit toko balila na ronandola na ilabu ni biti rau ni opola manda mai biki rau na kai binanga di ko biki buni na siama chuko mai ngo rau asar na bonua dava oni vakaro rongo chuko mai kina si oni sar chuko mai kina bolanga mai biki rau na bono sar chuko mai kina mai undu poindi mai nakaseleka o lawaki nakaseleka mai kantabu se mai lebu kai ngau mai ngau se mai Santa Rosa se mai be ngan reba ngamo ni bola mai be ya wena kabe ngadi kuwa na ena buku ni no mui labu donan raunan dola ni labu ni merke ke baka hubina kata menomu go senga wala ngani BCCB ke o Amerika mai viti Australia na bura todo kono buna ngau siama tiku mai kina kaya bako sabar taka chukenya labong kanga sar ngai na raw ni nomu bola ngamai na bonua obak rorong chukumiki na radio mbulon do banta na ya kabina kani kuwa Walili Street mai na kasi se mai Northland mai tai lebu se na korturanga lebu suba ndonga na yasasa donan raw nan dolan labu ni merke raw ni nomuni ke bako ni bola chunga mai na kena lebu nga na kena binaka ni mataka na dua talibi kenta na taro na pa chuka ame ado na vida nesi na di tu kena wen ge sole ni bikemuni na nomuni donan raw nan dolo kila asanganga o chine BCCB bingo dona marama sia masara chuko mai Liverpool mai Australia kembali ko bare taka chuko na buno tapa ngabarang chuki na rani ado ni bikemuni na nomuni do bilapo kapo rutaka na radio mbulon do batan do sabola mengo jo boli rasiama chuko mai na CJ Patel mai lami na eka binanga ni kuwa bulo binaka Ben Vau etabua bulo binaka bindisa na siama chuko mai salote en do ruan do Grantham Road mai rewanga saloma tu bimbi bigim to en mate abindabu seniana navari rabare taka chuko ni rasiama chuko mai na Mid Road mai nambua salad mai nan ruan dua Grantham Road mai rewang ni bola chinga mai na zamu ni to ko sanam bio na draw na buku ni do bio ya donan raw ni merke ko ya sa bagare tai ko tunga bagati ko ya tang no taka chuko bikenda o ya o kerinda mundamu o ya no na servo na dona ngona leka sawochi na ilabu ni merke o ko e labo amida bakan dua tale bikenda bola mai na bunua Odi siama chuko mai kina keba kauni bina kata nomu ni labo ami ni merke kena lebu nga kena binaka bulo binaka mai tabua Solomon ni turanga mai muri tabua town ya Santa Rosa, Los Angeles,
Nei wakatangi e me mela Kena kena bonga Au di batunga Me mela ya wa Ningau kinda Na mataka Dan ramai na singabo Merah marau Enda marau Daya doba bulamai Manu-manu era sere takamai non ramarau kan ramai na singabo salu nimbula marau alena mai wakatangi memela kena bonga au di batunga memela ya wa wakatangi memela rongo mai na serebo etotoka langi-langi ni kalo manu-manu era sere takamai non ramarau kan ramai na singabo salu nimbula marau alena mai wakatangi memela kena bonga au di batunga memela ya wa wakatangi memela mai rongo mai serebo salu nimbula marau alena nei wakatangi memela kena bonga au di batunga memela ya wa kena bonga au di batunga memela ya wa kena bonga Totoo na doon bibi kama rote kiyama bertun na matilaw-lawan na isimi ropa na kabde bing garab dintai salu nimbulai ya usabar tak suka bibi kemuni ya notia ni Amerika tukuno kerda mundamu labu ni Amerika dapa amida kipa kabe dobi kemuni na sentia usabo bibi na cukup ber sa bola cukup maingo ranyo bola maingo me ada pada ngauna enan rota gikin na automatic nga na nona na wilika ko ngai lebu tundu na nona entries na biuta mai wakata ki mare tama lalanga besi antara kada sali bar takatal cungambe non sama ruta ka cuko ya na non loloma ruta ka cuko ya di na radio ambulon do mata ya na vida na singa sauti obo di bina ka bikim do sa bola cuko mai ena ka di pinga rabi dindai raun leo ci na program ngor na siama mai na sing di mata go na ena didinga na loma ni vida na singa na non do BCC bingo ni eka bini kuat tega buta ikina na BCCB ke bawa bina kata ronan dola wakata na labu ni biti ke baka uci merken ronan dola ya na nomu ni pakarong cingama ni pulang ngamai na puno ni pakarong cung mekina na ke bina kani kuah sarto nanggai baka willi ke cukup baka malu or to na keran daungo ko nga san lebu tundu na bitu cukup mai na entry sana nomu ni ani na idodobi pakarong tegi cukup ikan na ke bina pinggir ramadinai kuci kata madai en buku ni nortu sa pagari takat cukup na tempanan ni Obisa acting police commissioner turang SS Chuki Fong Chiu Orto sa pagari itu cukup ni santuna kana lebu ninguan ni mai nonton ponoloma ni bici sar diru glu cukup sebenarnya matang lang Amerika santori itu toko matang asoran tuh tampil sartu ana backseat rangga indo diru matungo tabulo ni bina katokon dono singgil sarangga iya tuh Winri to kana matandra. So mantanga na tutuni kabani gluya kona kena kasara kutulom. Arangga mama tu bakanan reng
ngono bos ni kinabir hey bro tu sartu ngamen don hura-hura tani the wir sartu anang gabok ka na motion sa malum sartu nga okay naka au savangan gondo so nang ngode pagdumumbul ngoy sabar ita chumengo to minimize the high number of young people sniffing glue in Fiji. Police force is looking at having the item regulated. Chuki Fong Chiu says they have suggested to their stakeholders to have na matagali glungo na GP glue regulated. Singe torra mata sampai kana ni nunu men na bagadiri pada ko mele boli glue me bagarita kan kana ID vai samantang ni se torra ya nakakabarita kichiko he says this will allow the sale of this item to only people that are authorized to use it and not any Tom, Dick and Harry. He adds they have given their suggestion to the stakeholders that it is supposed to look into this. Yang tapos bim nakachuk sali besar na gaderu glue sa baka deru chuk menon tapos nolong bici sama iba kabuno chuki dan tona matanggalin rakinim bulongongo wir nangon er tumbu taki chuk maikin nangonong goy menon daya saya sa usabangan gonto. Sa dasing itu rouser na tapa menta kaya na buguni pakasam go yo pakasam ta ke pakam kami na bagadur don belata ko sa pakame ubat account tu ngar langanin don hardware shop ya rabuli wir talangan don bisnis ara binaka kami flow ngana non ra bisnis ya na kasawar ta karton tampano bisa mesang me regulate tege mantai ya na ta kambe ka pakata apa ya tanang kaya muri chuka ni baka malua artutu na tampat ka bisa ni bolita nga wir na lakukan ni ba contract ya sa ya usar non debiti sa tu mantana ice na meth tu na marijuana tu tale sona kena bi matanggali toka ni baka malua na glue ra diru motu na sona ngone en nonton dui ase na bebe pinakatak me dan kita nang kasih taki dari dengan nira takabu cukli bubukian tapos ini bira takuni be baka mo bote gir sa tapos nga bago pinakabira klan nira na raw nira na tinggoma na bikan dan tuguna cukup bira katuto ka le tuguna tiga bunga ni vale taon na tapos cukup bira ngoni don vital no pinakasar kito to kinambung yo kin don ku kerua apa kereta ka dua na kango ngona non tumbu taki cukumai nangona ubos cungona bitu sanga pulu walu sanga pulu pakareta ko nangona sangi ngole meki non tumbu meram bimbiu mai lau mai bono le meram ngole mai suwa o sa parang ngodi kota nona bos sangi tugu no ko ya o eu na nungu numa na buna sa mai lebu talanga kina namba sulau nangona sangi tau mai kino supa nangono ya kima minangon nangone apa ko iyo baleta oir ne mami tumbu sara lako ngamai sara lako banga apa kali na biyong pakatal ngakin o satu no ko ya na kena paka duri juga lebu na ngata ni non telut upang ko iyo baleta nangone apa duri sartu lebu na tarbo lotu iyo salele nangon ni tumbu eval sa lebu iyo to wala kabe siang keto sele mbose manda keto na tamba ni sangai chuka metara ta kena bolut ya na be sei supai bos ngambale chuka na turango sa wale barong toka tuno ko sa lele kin nangon be kima minangon among ko oi ya ta kima mi mesas kim sa warangan nangon ngarala ko kin ira mersala ko ni pa sona kanilotu iyo kima minangon kim sa tunga me pale kim sa le kumuni patatali au sanga chuku mo reason about ki koya ena buku nona baka sama tuku de sa inangona sange di 30 mertau mekin ne budia sa tumbu sa lako tunga na buku de baka sama lako tunga na ka sa sambimbiu ngami pale sa lako be ke misale sota mante bolot lako mante bolot sa lako tunga sa tugno ko baka sa ngule ta bikina na vingkar rabi pale auto ni de kambe ka siang tuno ko aunji na saranga saranga na ubuna lebu talanga bi kimam kim sabi muri tu kan mesa sampai ni mam tani mam na ke sal watanga na takabutsunga na kato to ko paya kimam sama budi na tungai ke me kimam me lakani kim bola te lebu sara metata lebu sara bi kimam me azur tu kine bole bebes ya na no man ngu karu abo sugo na bukuna nga en singa na no ya sabar kita chungo
May berto na tambani obi sinu semata chinga na buku di baka samoya sali busar chiku na ziru GP glue may beir nondongone apa reta chiku na bitin singa sao ngone na buru-buru ding go satu weekend na dono ding ya na bibi yang ata kimenta risar bakal matu na tumuta chiku mai kipa ko reta ndo na kamu ge sinke ne bale ona le levenan se ona le in the squad kipa ko ziru glue sianga ranyo ta ka talento na kaya na binakata kisar singke misal gulu nga mo junior may sando ya to sa wala ko no rex si sandongo to boleh amandongo siang ranyo tu na talanga siang o sige beta ka ba na pakatatan nung bula kin nung ngata-ngata na binakata kibiaw mo daw mo buli pa ko ya talanga ndo na kaya binakakina bikiwenta na biokan ndo na kaya binakatalanga na buli menta pakatawan na binakasar na nonta pakasama na lonta sanda gendo masu tu ena bingon men boy kurita ka tubi kenta kelo na buku pakayalo buku pakayang mentaro ni sambai cuki na sona kabaya kene lutu asar mai bale atu na nangu keruan nambongi men do kenta ni tumbu me lebu nangona menta sa cuki bale patikir nangon kudi pakan tur sela kamai sake mi tau cuki subya sara numutungan ni tumbu mer sala ko tungai bol lutur balong tu kima mai mbiu tu ya ni kima nangon kima tumbu nangon ya usa ko yoke ya ndana bi para ramata kichinga sa lebu chukuna thiru glue to sa pa mama chukuna tampani obi sa berto na stakeholders klani total to ngalo ditavio kenta na tumbu ena buku di bakasa mongo itu kun iso sa sarngan ngone sarte ko thiru glue sarngar sange kalasi 5 kalasi ono sara kala laisar sara tu sar to ngana ruku non tapako tulewan tumbu sarata kabotu na tarongo enda atui bio kenta era ta kabo chuk nela ko sali umbe non tala ko no ngantali nguni ang goran tala ko umbe ka pa na mawi na matawi sara sengan ni sara mbiu tumbe ngon sara muria tu na crowd lebu me asasa armani zoko tukina na bugu ne pakasa mo ya lebu sar na kena rai antara ni vitan lo tukina na ya kabi bin grab de pambu na pa bure pakasa mo tu weekend na non da vitalo no na ya kabi bin grab de na radio ambula ndo patang baka bini menang tadi cuma bitokan ya na kami di bingkar binting tai. Ke anda uboli nang ngauna. Ubolia. Onggale sulia talebe indua. Gona radio bulon do bata sibina pana tini kelima na miniti.
Totok na ndo mnibi ko maruta kia me virtu na matelo lao ne balik roi wil tal chunga kino tumundu ke vile ame na itala no ni no mito to sarchu ne bio kani mai uno balabu kena kena korto to sar malombula no kabali usar bito kan ne kabdi bingra binda usar itu tunggo sa bubu ke tumengo na buno ni sia machuku mai kina obare ta chunga bikemni ando na BCCB wata sar ngoya en vitangan ngono saochi sia machuku mai kina